برنامه سمرک دم باش تماشاوان هجا به برنامه کنو میوان کنو لپیش بریونه تماشاوان هجا میوان برنامه ما في هفته خوشگاه محمد صالح فلیس وسیله میوان برنامه ما منها هم محمد صالح وهم وسيلة من ناس بكل مرحبا. مرحبا سرچاوا. بخير هاتي برنامج. خدش ترازي با. خيراتن. قال لك يساوي هذا وسيلة متخزن أما كي بس محمد صالح والروشوي قرتي كهيبك. محمد صالح با 13 سالية ونخوشه بارسا قانسرية ومتخزن işte تداوي شو خستخانة rapor go yani gerek der keve ama yeniden oylama çekirin yeniden ceza cerahat haysaledini yani iptal kirin go böyle bir şey yok. Evet. O evet yani نخوشه ام نکارن دیاویتنه باویتنه و ام سه خوشکن ام جلبا خرکینه مثلا امکانه متنه ام تمهرن گورشاوی yani سال جار که 2 سال جاره بر زورم درن باله o dibin doktor mesela der ziki mesela tedaviye nakin mesela dibin mesela hapse tacize uğramıştık mesela işte yani kabul nakin evdekin o mesela der ziki ki dibe gemi 5 milyari le nakhne tedaviye nakin mesela va sere çıka zamanı ben İstanbul'a bu tedaviye nabın yani emçün görüşe mesela du mehberve emçün او قد شوكولاته بوچو مگو بخو نکار بخورانه گو انکارم بخوم گو yani انکارم رونم گو mesela گو gerek elber laabım گو yani zor durumda o bir ve nefasiya ödeyici girtiye inkar da kendi yani gerek na yani rapor doktor dayı ama hem kabul nakin rabun disa çavakirin ve rapora iptal kirin anha yani rapora gider xistine قلت يعني كارد حبسي ده بمينة. كم سال جزا اللي هاتوا بري؟ جزا يعني سي سال دابونه. إجا يا شي بتشك بودية. هنكي محكمة وي مثلا كاتن خواري. إجا ona göre cezayı yiyinki ket خواري. إجا işte ve en son dönemi gerek der ketana ve rapora kudane. İjanların kuvveti der ki ve Rabbun le cezayı ve bu yargıtay Rabbun ev takandın hay saledin cerrani. Çen sal döndür deyi. Va 13 salı dedi. 13 sal döndür deyi hay salı davet esir. Yani cezayı ve kadiya ol nahoş bıcı ve dgo der ki. Aynen. Ve dgo der ki. Hay salı dicar davetin ser ki nahat gitti. Eri nahat deyi. Eri براستی زحمت تگو یا اندرن گرک جیوی لرونه گرک نزدیکی لوابو به. Aynen. اری veya yani nereden berçaf ne huyayı veya ne hoşya Huyaya ama devlet kaderi huyaya. اری مخابه. Ama çapkın. Mesela yani revşek ne başı burası? Revşek gele girane o tane tegu. Ya mesela em vaktiki em derin bile em rahatsız bin. Mesela bebekame yani jimbramen hen çeliniye ya potki ve dekin ve tazi dekin. Tegu ya tegu revşek gelek ne başı ne hoşi. Aynen. Servi ne hoşi ci gerti gehide. Kat ve seril dereke ne da dilekçek ne da ne da. Ya dilekçe da mesela em az pır cara yani az pır cara hatım vera. Mesela pır cara az hatım mego yani tey zaman ki ruhsat avukati bu. Mesela az pır cara çumbavi hanne bu belediye başkanı ve çağı avukati ev bu. Az pır cara çum mesela çumbali mego işte yani şiar avhaya yani kes narabale mesela imkanı metnin babı medyama ve çağı numara bu. Emcine xerkene mesela nakeve destem em tımarın görüşü işte avukat bira falan dugo tamam ama kesi yani pırçık ne kir ilgilenmiş ne bu me dilekçe yani meta insan hakları olan me dilekçe daha cimbiramız Diyarbakır Evcid Belediye hici röportaj da bu ama ki tıştık hintine yani. Yani jibun hoşyavi merifkari çibki merifkari. Yani mera çıtı kazım sadece ama gücdeste batana jibun hoşyavi am yücur xalaskın. Ya tedavi zaten yani imkanı var mı karım tedavi bakın durda. İmkanı na
Ancak ev tedavi bikin yani. İmkanı mecitine mesela em çık bikin. خزين نه يوترين دست ما بهاتا ما حموها بالي خوي zaten نقاش aynen وما var حموها ya. بالي خوي مكاربة خلاص كده Aynen ama خزين işte دست ben ما nakhoşa بهاتا hep istiyor merhab kardekin. Mesela an hayek sağlam buna bir sacima çık ne dekir. Ama işte nakhoşa diye yani insan ki mesela cana darın bay havali mesela yani ne garibet edip mina ha. Mesela ana yatalak ve merhaba vela yatalak ha. Nikare navciye da bimine evine tişki ne var ya? كيجا قلت جاي هدينها Le Bodrum'a. بودرو He. çuna ve çavayı mesela çuna demek Çava işte dedim ya em perişanti derin yani. Em cana bu otobüse mesela derenci deminin. O cana ku araba heba heval meval doz merif. Em kiredekin em derin. Zaten em tüm nikarin em herin yani em seç 2 sala 3 sala can hem narin. demek her iki der mesela demek Mesela gavak deri az derim. Birayim deri. Kuşkam deri. Yani hem derin behevrem derin. برای تشغیل ویهن نه هنه برای Yeke. جمستر بچوکتر Yiyeceğim mesela. جمستر برای بچوکو yani Tabii çünkü. دبل خدی بدر کتن هم اجبر نخوشیاوی هم جبر که دایی کوبا بیش دهی نرجی yani ne دبل خدی بدر کتن Mesela evci kiracına eka yani mesela çok ay karabe yardımcı bir mesela hanıma üye, zaruki üye dedi herkes ona göre mesela sehab gırtiye medine hene yani çıkış destemete hadi giyicine em duhazın Mehmet Salih yani derkeve yani hem جبر روشاوی hem نخوشی bu revşavi hem bu nakhoşiyavi yani zor mücadele kuda Evet. Hani ki em tuhazım tu her biçukiye mesela zarokya ve zarokya ki çabu, cuvana ki çabu. yani pır yaramaz bu. Mesela diye mukaje haz dikir, digo paklava jere. O yani yani sakin bu yani tüzrara ülkesi nedir bu? Tüm havalara bu mesela yani haz dikir bir işi. Zarokya ve çabu, vakta zarok bu çetkir. Zarok bu pır estedi zevcan değil mi? Az pır mesela malamın nelvir bu, pır cükantiya ve nedi. Yani elve çağırlar malam la Adıyaman'e bu, ev jilver bu, me pır cükantiya ve nedi. Cükantiya ve yani baş bu. Yaramaz bu. Deme vakta daha cemten bejin, daha vakta meyvane hoşka khoya. Ve çetkir, ve çe sohbet kir, ve qala çetkir. Mesafet kir mesela bakala aile de kir mesela de işte o hay mesela. Yani var. Ser çe ad girtin mesela belki jase deme ad girtin. Sedema siyasi. Evet siyasi mesela Mesela vakti hendeka. Evet. Çubu Diyarbakır. Mesela ve çağı arama bir hebu. Zaten me araba dene yani. O berber bu yeki herhalde ihbara yükür çava bu. O yükürtün mesela malamış ve çağı pazar yeni pazarı bu. Baskını malama kirin yani evci karşı malama bu. Ejinel mal bu. O yükürtü bu yani askere baya zararda bu ne? Demek girtin. Dama girdi bu zaten belki ve nakhoşiyle çık bu yani bağırsağı van zede zarar girdi bu. Demek girtin bu işkence çağı peki. Aynı işkence pır pekire bu. Pır işkence pekirmiş dedim ya belki jüve işkence yani ve nakhoşiye perma. Pır işkence pekire bu. Evet. Çen sal girtiye? 13 sal. 13 sal girtiye. Demek hat girtin çen sali? Dama hat girtine 16-17. Yani 15-16 sali. 15-16 sali bu. Yani ancak. Evet. 16-17 sali yani. Evet. Anha 25 saliye. 25 tabii. Yani mesela tedbir revşevi ne başı, ne hoşu, ne hoşyavji, ne hoşya mesela tedbir bağırsak kanseri yani kanser arabiyayı. bağırsak kanseri mesela gotun ameliyat ne bu goyel masif bilmine. Viji mesela goya da go eve hortume takmış ki ömür boyu evji gence kabul nakir.
O yani mesela derket ama derva mı ne belki tedaviye kol derva bıkırana mesela koşule derva o hındır ne var Kevin? وانها خستی او لیستا گرتی نخوش دوی لیسته دیگه Lama çencereme başvurmuş giriye. آره Yok ba xistine ne zanım yani baya mesela batiye. مثلا هناین Mesela derb kediyse ben röportajda. هن پرسن مثلا لیستا گرتی نخوش دی نتی دی هن ناین جه بالا نه پرسن یا جی Hem canım یا جی yani پارێزەری هن ma cara ha pırk cara em hatın mesela me pırsi. Havala dugo vakı pırın mesela em ser sekinin ama tiştikti ne? Mesela me pır cara yani carık dini şey bireyim röportajda bu. Cimram röportajda bu. Ama mesela mgoya me haya başvurmuş insan hakları vankir. Me pır ciya yani. Me haya haber Ahmet Balvan'la geç görüşmüş bir ama وقت آگاهیک آن کجور نگرتی جی نه جی کو سری نه دایی نه çıktı ne yani? آره نه دما کندارن گرتی گهی دوی هنوی که ماسیا که دایی کو بافتونه نه دوی هنوی که ماسی هون تمام بکن و خشکی ویم بیشن Aynen. و خشک çünkü van havalime girti خشکی وان تو نبن کسی وان تو نی Aynen. خشک تو نبن مرد بی کسی لیوا خشکا گره کن بدلا دایی هون وی گروا دایی کو باوی خواب بکن İşte em çıkar mesela desteğim etti mesela em duhazın em bikin yani dedi hoş olarak em bikin ama gavak mere mesela ben destek insan zilami me garibin mesela ben destek herkeye de bin ama canına imkanı me nabe mesela gavak zilami ne helani karım herim ama mesela duhazım asla beginimi az an bile desteğim var az herim ama gavak izne mütüne çava herim yo ama debav mesela به هر قشولی کاری خواب بگین اولادی خواه نه تا گویا نخوشی گران جی نخوشی قانسری مثلا جی ام بیشن لسر نه اوتنی نخوشی دیجی ما فی وانتی بین بکرین اما به حقوقیات مزنه مثل به حالی ده و چواد گرتی تی هشتن تی گرتن İşte gırtıyla kami çapken tişteki deste ben nay mesela mesela bir de pır zamanı dilekçe daye mesela doktor rapor daye mesela ama kabul lakin قبول لكن هون مثلا دما هون وام بيجن ورابور قلت ودا بردا قلتي جه قام قبول لكن وكيد وشكر ama tişkine kelime çapken tişteki deste ben nay أما بقولك ليه بيبرس مرة مثلا tamam أري tamam أري حقوقية جلك مثلا هم بروانه أما قالك مرف جي هناكي ما في خو بقر مرف هناكي tamam da kami mesela ben çence rahat bu mesela ben başvurmuştur mesela emçün mesela ben dilekçe mahkemede kabul nekirin mesela tevs mesela çand hapse dilekçe hiç rene da bu ne yani kabul nekiribun يعني تشيك بريزي هم نخوشي هم نخوشة بريزيك مازن وهم جيب بحقوقية aynen يعني دبي بيها قالك ليه بيبرسين يعني أم تشاوي أم İşte سرملي ما سرملي ما mesela قشاية aynen سرملي ما قشا أم كارن شي بكن جبوي valla em karın çıpkın işte em bu khazan em karın derken başa يعني أم تشاوى ده ya em çava derken ejin zalmemi çava derken إنها جبو مثلا قرتينا خوش ويرن بردان بيفاجوي دست بكر يعني جو أوي قرتينا خوش سريد قرتينا خوش أو إيك جزاي وانها قد ياي أي بهاتانا بردان السربيا تشيبو مثلا تشتك تشيبو يانا valla ka yani gogo yani mesela per insana yoren berdane ka kez naat berdane ناصر في بيفاجوي كو نان السر دخبت السر نها داخف المسألة پیشی نخوش باتانه بردن پاشی جزایوان خلاص بوی دریش کرنه باتانه بردن پاشی جوی کشی هدیه باتانه بردن دمک به سرچی هم بیشم کو چیکنه به خرانه به به واجو خرانه به
yani tedbir çe fikratte çe bejwe çe bebe tişteki çe bebe ne çe fikri. İnşallah çebe fikramet be me çebe. Yani merem mücadele bike inşallah boşe nere. Nan nexweşê girtî hem de rojeva temama cîhanê hem jî rojeva serokatiyê de ye. Pêşî yani pêşî mafê nexweşê girtî ku ji girtîgehê werin berdan. Niha nexweşekî girtî û nexweşê kanserê bi tena serê xwe çawa jiyana xwe berdewam dike? Mesela zaman ki mesela tane bu tek hücrede bu. Mesela pırk xuyun wenda kir. Mesela ne bun banerin ki eve durda bimre. Rabun ve avetin kavuşu. Mesela anha o sehab heval herhalde. Çar hevalin. Da kavuş kede deminin. Yani van hevala pere yardımcıydı ben. Yani mesela ki tane ben hayatı da ne kadar tane bimine. Nikar yani o kadar zor durumu da nikar tane bimine. Mesela heval mesela balene ev yardım avidikin mesela carna mesela xwe nikare bigine labo mesela ya alkariya vidikin. Yani pır zor durumu da yani ne insan ki mesela vaha rahat kar ve mesela 10 dakika rune ya da mesela xwe direşke yani zor işte yani o kadar ki burada dimine yani. Çünkü imkanı bütünün yani. Demek telefonê daxife behsa nexweşiya xwe neke çi dibêjî ser nexweşiya xwe? Mesela nexweşiya xwe yani pır cara mesela pır behs nake ji bo kem yani üzülmüş nebin. Dibe işte mi dibin mesela dibe yani ez jî naxwazim pır bi wan re herim dibe mesela vê işkence bi me dikin. Zaten ez mesela hatta ki eder mesela dibe ez İstanbul dixwazim mesela me bibin wira ama dibe min nabin wira mesela. Dibe mesela mi dibin cîkî mesela ki zor mesela em ben mesela her hafta gerek her. Mesela mehê carê dibin. Mehê carê dibin dibe ew vê roja min jî dibe de rê de dere. Ama wextê ku gava ederim nexweşxanê mesela tedaviyê xwe gişî nikarim bikim. Mesela tahlîlê xwe gişî nikarim bidim. Yani dibe maxsus li me re var dikin yani ilgilenmiş nabin. Tedaviya wî niha a kîjan a kemoterapiyê ye? Na kemoterapi ve nabine. Yani sadece kansere mama dedine. O dibe mesela derzi ki dane mesela dibe her ve derziye jî 5 milyar para dixwazin. O ilacı mesela yani tu xwarin marın diyet tiştik jirtin ne? Demek dibin em bêjin dibin revîrê ya ji girtîgehê dibin nexweşxanê. Wî kelepçe dikin dibin destgirêdayê dibin erê. Kelepçe dikin mesela dibe de Arabi de mesela yani hareketi ne hoş merar dikin dibe mesela me arame dikin me taciz dikin mesela. Mesela dibe yani hor görmüş dikin me. Dibe işte yani kurmancı hane hakaret bu andakin. Demek wî dibin nexweşxanê. Ve dema di mayînê de wekî de dema birê dibin be girê didin bi sediyê ve dema wî destê wî kelepçe kirî bi sediyê ve behs dike? Na bahs nekiriye ve. Yani de vakti ki de Arabi'de mesela dibin kelepçe dikin. Girê didin wî. Ama vakti ki de xestaxanede jî mesela yani vakti ki dibin ama sediye orarak bahs nekiriye. Dema roje yani ji mehê em bêjin ji dima çend cara dibin çikê dibin İşte değil ya mesela nexweşiyayê mesela em ê bêjin doktor gotiye mesela her hafta gerek were mesela em ê vê derziyalê xine ama nabin. Kengî mesela va em serê mehkê em çûn sözde wê roja pêşemeyê bibirana hin nebirine heta ku bakire heta ku hesabê wan were ama vî nexweşa jî nelbenda hesabe. Yani imkanê ku ew war dikin ne ji bû yani daha mesela baş nabe daha xerabtir dibe. Xerabtir dibe yani. Doktor gotiye ji mehê çiqasî bînim derzî lêxin heftê Mehê carkê herhalde. mehê carekê dibin derziya Yani gotiye gerek divan derziya li xwe xî ama çiqa süre ez nizanim. Me pirs nekiriye yani çünkü hepkî sorunê jî hene pir ji me re anlatmış nake. Sorunê te çawa yani sorun nexweşî? Keşke wan hepkî rehmet wan kir yani qîmiş min nake pir tişta ji mir nabêje. Ama yani zor durumê de ye. Mesela ilacı wî mesela kêm dibin mesela ona göre mesela dibe ka yani vî ilacê min nayînin mesela jê re. Yani nizanim hema pir zor e. Demek ilac pêwîst bibe lûra
Hon be perivi ilaca cerdistine ya be Eyvallah yani en para yapılmıştı ki yani dibe mesela seçer mehber ve ne derzi ki jere lazım bu 15 milyara me jere şand. Yani devlet karşılamış ne ki? Eri. Me jere şand mesela bazı go derzi ki ilmin ilmi khand. Eri. O me jere şand. Yani Ka imkanı meci uqa mesela tüne ya. Mesela me ben her mehve derzi alekeve. Her mehka me 5 milyar işku binin. Ama le derva buna mesela mekarı mesela bu içine hastayış khara tedavi buna imkanı mesela tişti buna belki şu khara rapor derkistan acbuan ilaca ama da girtiye de diye tu imkana nadine. umudak bejin ku derkevi derve tedavi bibine he umude he yani. Ya umudayız zaten de be yani tünneye zaten de be yani ama desen mesela ne var girti ki? Ne var girti mesela en azından mesela yani en azından mesela ben başka doktor ki mesela belki tedavi hebe ama lur Heri davi hun kengi şun serdanavi. mehki berveçün. Mehke beri. Eh. Dama tu mehk beri hun çun tu ki çunun ki Ez kuşka xamçün bırakayım için. Eri. Hun çun ve deme ve revşavi çava di çava bu. Şavi me pır ne xarab, me pır xarab di. Mesela rengi vi xarab bu, zerb bu. Mesela dedim ya ne kare runuştana. Mesela piçiki çikolata bu dilim xas kaz bidme. Go abla ne karım buxum go gerek elber deri lavabo bim go. O mesela yani ne kar bu yani tu haber beder ne kar bu runuştana. Hevala işte pere içikdi bun. Gore. Şu haberi ne kare yani serbest zaten haber bedin. Kardiyanlı serseri mereve yani kuyucini kar bu tüm fada xwa bikrana. Eri peki lüür meselelerin dördü vene xoşi xwarin ve xwarin çava çeydi. Be çet xoy çi vet xoy kari Tişki çi ne xoy. sadece bir mama xudi be. Mama. Eh. Mama vet xoy be damari ve dinle çava. Bet xwa herhalde. Vet xoy. Eh. O mama ev dedin, ev distine Eyvallah berat az bu kırın. khasini zanım herhalde ev dedin. Ev dedin. Eh. Zahmet de yani vallahi hiç bu hem hiç bu işi gelek zahmet hem hiç bu malbat işi Gerek gelek. zahmete yani valla yani espir tiştanı zanım mesela espir çikejini zanım amade bakayım. Ama gerek zahmet yani hem pır zorlanmıştı ben. Eğer havale gidin hal cemine ev havala ali kariya bitkin ali nakhaşiye de ali Yani zermani Ali Karyavi ali kariya on kad bu havala rakbin. yani mesela ahabi yani merak nekin de be mehme salih ayde meye de be yani em tevdene de be merak kavi nekin o yani Malbat evan ruhun hevditin etkin ne ben ne ettin be kija malbat ki havale ve ruhun hevditin etkin hun mesela valki mesela Süleyman Hebul Balevi le Şırnak bilisine nizam şkuna adane rudinen mesela ev çağı balebu em buarem em çikdibun ev jib derket mesela o yani anha ke mesela bismil yani duse havali bihane egertiye gel خوشکام موام بوان دیگه یعنی خبر دادن لیور یعنی کس پر چیگاوانت نه اکل باله zaten سیحب herhalde باله مثل havale gertiye merif bi telefonat mi agahiş mesela ev çertkin seni telefon kit be jerbej işte vay başı damaga haber edeceğine girince telefon edin malbatı malbatı var bejin başın eri vay başı ya da nakhoş ya da ne kar telefon bike ne oraya yani ama oraya haberleştirmiş ben بریا مالبات جوا yani bejin var hep girtinek mer germahi ek şeydi be. Aynen. İşte bismi Kızıltepe falan de mal vaktiyene muharrem itibatı yani kuşkan muhammed çıktıkken zaten yani girtigi meci mesela yani kes pır çıkavina ke mesela seyhabın zaten evancı herhalde yabancı nem pır nasnakin خشكتي دل كنا Diyarbakır'a. Diyarbakır'ın evci Lokal bismillah. بسم يعني tekili ve hoşun Ali Kariye'tikin behevre mesela o behevre Ali Kariye bir yakar. İşte aynen yani çıkış desteme bu kadar. Hem yani hem desteme de kadar hem de ken. Gavak desteme neyce me çapkın.
Yani زنه براتی تشتکی براتی جدایه پشیرینه. خشک و براتی تشتکی جدایه Aynen. دما به خشک و برا او جارنا گلک جار کبی پیشیا زارو که مرجی ایجاش برورا برای ته هم برایه هم نخوشه هم جبر که دای کو بافتنه نه gerek henek dici kıymetayı henek dici Aynen, ziyade. kıymetayı pazede işte Hem gertiye jberuraji gerek henek dici ziyade be uyajit keveser mili ve her dokuşka. Aynen. İşte ser milime işte hem çıkar mesela destemedi kadar hem cali kariye yudikin ama cal he mesela jme nakede hem zor durumda khadminin mesela hem pir berxwede kevin yani hem dixwazin ki yani beri roki hem ujur xalas be. Kadem daxwaziya meji ewiş xwe. Em tamamê girtiye zindana din niha bi taybetî girtiye azadiyê û destpêkê jî serokê me azad û em yani em azadiya wan û em Hem jî azadiya xêr û dişat xweşiya xwazin. wan dixwazin. Aynen hem jî dixwazin. Tu gotinê te dawî tu dixwazî tiştekî tu bibêjî heyî ji bo birayê xwe jî bo girtiye nexweş. Valla dixwazim ki girtî giş derkevin. O ez bu birakê min jî zaten girtî giş birakê min çawa be girtî jî eynê wek birakê min in. Ferqa wan tune yani li ba min. Mesela em çawa ême canê me dêşê girtiye dinê jî warin eynê em jî wek wan in. Ama işte hepkî vîne pir nexweş e diye. Yani ew hepkî me çîk dikin. Em dixwazin ki yani ew pêşkeş be. Yani destpêkê de ew û paşê hêdî. Yani ya giş be hevre. Giş bi hevre be daha xweştir e. Ama yani dîsa jî em dibin yani gişî bira kitî be. Ama işte ew jî hepkî nexweş e diye. Tedî anha evdin bira yani insanî mesela nexweşim daha zûherim xestê ama yekî hevalê min ne pir nexweş be bira ew hepkî dû min re dikeve. İşte yani were. Em jî li vir bêjin em jî temamê girtiye nexweş re em saxî û silametiyê şîfayê dixwazin ji Amin Xwedê. inşallah. Di demek nêz de vê pêvajoyê pêşkeve û girtiyê me temama girtiyê zîndanê de azad bibin û werin cemalbatê xwe daxwaziya me ji Xwedê ev e. Ji bo tu tevî bername me bû. Em gelek spasiya te dikin mala te ava bê te Ez gelek spas dikim me godarî kir. O mala we jî ava. Temaşevanê hêja em vê hefteyê jî gihandawiya bernama xwe heya heftekî dinê ji bernama Sîmûr Kombî min xêr û xweşiyê de bi xatirê we.